Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. 7 Speed Manipur mayam taram loksari ngasi no video update video haitare. Si update video yengminase si akoigi singmerong gi akoigi Imphal car zone gi update oidoni ko video se do location je mayam na khangbidragasu akoigi khongnani karak thaina khongnani karak haina leibido adugi hek mafam duda oil pump am leidana ko oil pump dugi dum hek thangnana lum leirabani oil pump dugi akoigi khoirengei rom satkibagi lambi gi haitare hek thangnana leirabani ado mayam lairabani he opposite ju khoi majo hop leigo ado haurse sidagi hane to go se akoigi yamna nungaiba maintenance nungaiba gari haitare ko am celerio koi blue color ni ko si ZXi top model ni ado magi keno se 2017 oidene magi model sine ko aduga price na 2,95,000 smai lakhani ko adum isagi mingda loi number all lakhani ko loi ma dagi pi matamda ado mathang da su mu lejare koi alto K10 ango masuda 2016 oide basina asina mu 2,70,000 oidoni ko adum yam yengbiu gari se dum masalo ina li haitare ko then kumba disgrace kumba kachu thidong me yam kan udi haitare ta seng har gedi open di kitang thange abi kai nakanda kham bagi haitare myam adum na yengba lakpiu yani ko air condition is mucharaki ko ade manung interior su hapet chorakam mucharake sini yam neat and clean da yam hong tan lei ri haitare ado sida koi kilometer gi keno do mate upset re ko maning gi odini ko ta mana lai gani lu su elo odini sa ta ga ko sumaina koi rear wiper ga yaw ri ko ni bi side auto gear oidoni ko pina thobuduna hena nuaiba oidoni ko auto gear oi ai bai bazar da city da thobuda hena nuaiba haitare sini Imphal car zone mayam le ni thara ko ado mathang da mu la khada ina alto silver 2016 gi seju sina muk 2,45,000 fun khara kare ko mayam sawan nang nong ga sugi bagi kitang ko tayar ga di nang trip nang ni haitare among tana lei di haitare mari mak loi na ko ado mayam test drive toubiu kai lo dre da ko sung dana dum sai ki khulong sab sum loi lei ga ni ko ado loi mak check tawra ga phadana lobby ga ni sai mi ga loi number all fit pizza ka ni ko ki keno da gi ado mathang da mo alto VXi silver around 15 지지 오이더니 거 알토다 마시나무 2,35,000  mu la kusina sisu tergi condition adum yari adum interior ga se adum to smaina lady ko sini kitang tuna nung kilometer ga hapsa dre haitare gari du masana ali ado mathang da mu la khadoi sina mu alto da mu gray sina mu alto da mu koi gi silver ga gray ga lei ko gray pam ba sina using jo color option haitare sidum lei ni manung sini ko ani o khamen space nung ko tu dong na lei go ude kan ko alto gray je 2016 gi oidoni sina mu ko aduga 2,45,000 ta lakh da sina mu aduga mu mathang da mu celerio masam nan ba gray 2015 gi 2,85,000 sina mu sijo mu ZXi $2,85,000 interior smaina u pangani ZXi oidoni ko jo tayar ga dum tik langi nali yam gray pam bi raga so option ani le ko celerio da ado celerio da mu option ahum ju lei ko ama ju lei ko ama ju na mu kwadi latest haitare celerio 2022 gi VXi da ko 2023 gi
ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀꯂꯔꯗꯅꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯝꯃꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ 4,70,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯐ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯋꯤꯐ ꯑꯃ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ 2016ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯂꯨꯛꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ 2016ꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ 2016ꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ 3,35,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯕꯥꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯒꯥꯏꯁ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ